President Cyril Ramaphosa amukela xiviko xa 30 wa malembe ya democracy. Vatirhi va xilamulelamhangu va yisa emahlweni ku lavana vanhu lava nga weriwa hi muako eGeorge eWestern Cape. Baka hina lawa emahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Ntirho wa ku lava no ponisa lava nga khumbeka eka mhangu yo wela hi muako wa swithezi swo hlaya eGeorge wu karhi ku ya emahlweni kusukela tolweni. Nhlayo ya lava nga lova yi le ka nkombo kasi 39 wa van'wana va phaseke ehansi ka malakatsa ya muako. Vatirhi va xilamulelamhangu va karhi ku yisa emahlweni no lavana lava nga se kumekaka. Se leka siku ra vunharhu ku karhi ku lova vanhu lava nga sala eka vanhu va 36 lava nga kumeka. Kombo wa vona va lovile kasi 16 va le ka xiyimo lexi nga tsakiseki exibedhlele. Ku thoriwe khampani leyi sweswi yi nga ku suseni ka muako wo pakela mimovha lowu nga ndzhaka laha muako nga wela kona. Ku na vatirhi vo tlula 200 exivandleni kasi hi le tlhelo va xilamulelamhangu exifundzeninkulu va ri va humese vanhu vo hetelela hi awara ya 5 mixa wa namuntlha. We had a number of people, as you know, that were trapped that we could hear. There were people that we located with the dogs, and then we went in with our seismic equipment and we were able to release a large number of people. I think as far as I know, and it's probably one of the largest number of people that have ever been rescued in a building collapse of this nature. But this building has provided a whole range of challenges from a rescue perspective, and although we went at high risk to save lives over the last 2 days, what's very important for us is our own people's safety. Va xilamulelamhangu va tirhe vusiku hinkwabyo tolo ku ringeta ku kuma vanhu va 39 lava nga pfaleleka. Muako lowu nga hodloka a wu akiwa hi khampani leyi nga riki ya mfumo ya New Trend Group Ice Project. Hi nkarhi lowu muako wu nga wa hi wona hi Musumbunuko a ku ri ni vatirhi va kwalomu ka 70. Ku tlakuka ka nxavo wa koporo eka matiko ya misava exikarhi ka 2020 na 2021 swi nyanyise vukhamba bya koporo la Afrika-Dzonga. Leswi sindzise khampani ya gezi Eskom ku tshika ku tirhisa koporo eka tintambu ta vona ta gezi. Vativi va ri ku fanele ku engeteriwa vusirheleri ku lwa na vukhamba bya tintambu laha tikweni. Tintambu ta koporo hi tin'wana ti tirhisiwaka ka ku fambisa gezi. Hambiswiritano khampani ya gezi Eskom va ri va le ku yimeni ku tirhisa koporo tanihileswi gevenga swi yivaka ngopfu. We are moving away from using copper because we have seen that it is quite in demand. So whenever we have any cable that has been stolen, we do not replace it with copper. With regards to technology, we do install vibration sensors in the cable so that if somebody tries to steal the cable, it could send a signal to our control room and we can dispatch security to investigate if indeed somebody is trying to steal the cable. Hi lembe ra 2015 Parliament yi pase nawu wa Criminal Amendment Act lowu sivelaga ku yiviwa ka nhundzu ya nkoka ya mfumo. Ku ya hi nawu lowu munhu loyi a kumiwaka a yivile kumbe ku onha nhundzu ya mfumo u gweviwa ku fika ka 30 wa malembe ejele. Kambe leswi a swi sivelanga vukhamba bya koporo. You get a business that is contracted by the government to replace cables. Within a few days later, the very business itself steals the cables back. Unfortunately, that form of organized crime is very big in South Africa. So the only solution nowadays is to put security guards, especially at the very valuable cable areas. It's a growing problem in South Africa, and it's definitely an epidemic in South Africa to the measures where it seems to be totally out of control. The reason for this is there is a thriving market in South Africa for cable theft and for copper, and it is easy money. And the existence of organized crime syndicates and their involvement in this crime cannot be underestimated. Vukhamba bya koporo epatwini ra M1 South swi vange ndzilo lowu nga endla leswaku tindhawu tin'wana ta doroba ra Joni ti famberiwa hi gezi. Maphorisa va ri va le ku tirheni hi matimba ku lwisana na vukhamba lebyi. We know that some of these people, the low level, the runners that steal this cable, we know where they take them. So there are regular inspections that are being done there. That is also led by Flash
from provincial office is coordinating with the districts. Every now and then they go to these scrapyards, and as and when they find these businesses to be dealing illegally with this cable theft, and those businesses are also charged, and they also tend to face stiffer sentences in court. Ku ya hi va Metal Recyclers Association of South Africa, xiyenge xo xavisa tinsimbi xi endla kwalomu ka 15 ku fika ka 20 billion rands hi lembe na ku tlhela va thola ku tlula 200 wa magidi wa vanhu. Matshalatshala yo kuma nhlangano ku angula amatswalanga mihandzu. Vaaka ndhawu lava nga enerisiwangiki va le Mbalenhle emaqesibeni eEastern Cape va kombisa ku vilela va hehla masipala wa Ozimvu hi ku tlula xileriso xa khoto. Ku hehliwa leswaku masipala wu mbindumuxe miako ya vona swi nga ri enawini lembe leri nga hundza endzhaku loko vaaki va ndhawu liya va yise mhaka leyi ekhoto. Kutani masipala wu lerisiwe ku va nyika vutshamo bya nkarhinyana lava khumbekaka. Leri I thyaka ra leswi khale a ku ri tiyindlu ni miako yin'wana leyi vaaka ndhawu va yi akeke. Vaaka ndhawu lava nga enerisekangiki va vula leswaku va sungule ku aka hi 2015 kambe masipala wu tshamela ku mbindzumuxa. Sweswi va lava leswaku masipala wu yingisa ni ku landzelela xileriso xa khoto no va nyika mixaxa yo tshama ka yona. Vaaka ndhawu a va tsakanga hi vutshamo byintshwa lebyi masipala wu va rhurheleke eka byona, laha va vulaka leswaku swi ni khombo eka rihanyo na kona va vilerisa hi vuhlayiseki bya vana va vona. We got that valid court order that says they must bring structures for those who have their structures demolished. But those structures are here around. They are not here. They brought them down on bottom of the town there. They said they are bottom of the town. Then we can't accept, we can't occupy those structures there because we want them to be here. They must bring those structures here where they demolished structures. So now they seem to be playing hide and seek. Vanhu lava tshamaka emisaveni leyi va tshemba leswaku misava a hi ya masipala. Ndiphatha kabuhlungu kakhulu ukusukela nje besidilizela apha umasipala asishiye sisinjalo sihlele phandle ya sivukuhlungu. Uthatha amachance masipala ngoba lo mhlaba uthathele ukuthengisa thina sisala singenamhlaba. Loko vaaka ndhawu va ha yimele tiyindlu ta xinkarhana va le migingirikweni laha va ringetaka ku aka nakambe. We work part-time, so when we are removed here, we can't afford rent money. This is painful because temporary jobs don't last, and when you don't have a job, you won't be able to pay rent. What the municipality is doing to us is very wrong. We also have children who attend school in town, so this hit us very hard. Masipala wo ri vanhu lava va tshame laha swi nga ri nawini. Applicants were recognized as illegal occupants. As per the court's directive, the municipality has provided temporal accommodation for the affected individuals, which have been established in Qitwa village, eMaqasibeni. Despite some dissatisfaction expressed regarding the new temporal residence, it's imperative to emphasize that the occupation of ERF 188 was unauthorized and unsuitable. The municipality, therefore, is committed to assist the new housing applicants in a fair manner and will continue to prohibit any act of land invasion. Vaaka ndhawu va vula leswaku masipala wu mbindzimuxe tiyindlu ta vona tlhandla kanharhu hi mpfhuka va sungule ku tshama laha Mbalenhle kwalomu ka 10 wa malembe lama nga hundza. Muavanyisinkulu loyi a nga ta sukela xivandla xakwe ku nga ri khale Raymond Zondo u ri u tinyungubyisa hi ntirho lowu a wu endleke hi mpfhuka xa loko a thoriwe hi 2014. Zondo u teke xivandla lexi a nga ka xona hi 2022 endzhaku loko khale ka nhloko ya khoto Mogoeng a ye ephenxenini. When he came into the role of Chief Justice, obviously he had acted as Chief Justice for a year. So he was aware of some of the burning issues within the judiciary. He was able to deal with some. The
JSC is one big example where he made quite a significant impact in improving how that system works. But there were some that, unfortunately, because of his time at the State Capture Commission, one would say they did distract a bit from his role as Chief Justice, because there were a number of times when he came into conflict with Parliament, for example, over remarks that he had made as chairperson of the State Capture Commission. So for the general public, it was hard to divide his role as Chief Justice versus his role as chairperson of the State Capture Commission. And that part was unfortunate, because his work as chairperson of the State Capture Commission was commendable. This time around, President Ramaphosa kick-started the process of selecting a new Chief Justice a little bit early. In February, he nominated Justice Maya as the sole candidate for Chief Justice, and the JSC scheduled the interview for the 21st of May, where they will be interviewing Justice Maya for the position of Chief Justice. This is, of course, 3 months before the official retirement of Chief Justice Zondo, and the idea behind it is that there would be a smooth transition between the two candidates. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Xifundzankulu xa Eastern Cape xi famba emahlweni hi ku pfumaleka ka mintirho na nhlayo ya vatsoniwa, kambe pfhumba ra vuleteri ra Beyond Limits Protective Airport Alfred ri tisa ntshembo eka vona. Beyond Limits yi nyika vuleteri na swivandla swa mintirho eka lava nga swela na vatsoniwa. Edorobeni leritsongo leri nga na mitirho yo kala yi nga nyawuli, ndhawu leyi i ntshembo ra vanhu lava hanyaka ni swilaveko swo hlawuleka, yi va nyika vutshila lebyi va nyikaka vuswikoti byo tiyimela. Minongonoko leyi nga kona laha ya kusuka eka ntirho wa mavoko ku ya eka vutshila bya khompyuta ni ku va lunghiselela ku va ya tirha. It's so important to be able to provide skills training and employment opportunities for people with disabilities, because they are one of the most, or probably the most marginalized group of people in society. They are stigmatized, you know, that they're not listened to, they're not given a voice. They can be kept at home, you know, with people not seeing what their potential is. So we need to be able to create these places for skills training to be able to first show the students themselves what potential they have, and then in turn be able to show other people, like employers or like the community, the potential and the gifts that they actually have. Isikhathi sincede kakhulu. Bengakho nto ngikwazi uyenza. Bengakwazi ngoba uthunga, so ndandofika pha ndakwazi uthunga. Xa futhi le mali ngazenzela ngokwami. Yebo ngithenga umashini ndisithungele kwami. Fike ngazi nix. Ndazama ndabonisa uba kwenziwa kanjani. Ndafuna nami iskill ezenziwayo, ndikhawashi nebeats. Ziba khona i-option elokishini, bona abantu bavasa imoto. So nami ndingathatha iskill sami ndosebenza naselokishini. Ntombi Kayise Michaels wa 35 wa malembe hi vukhale hi un'wana wa machudeni lava nga kuma ntirho hikwalaho ka vutshila lebyi a byi kumeke endhawini leyi. Bengazi basket laki bayenza njani le phepha kunene bidini le bengingakwazi nokwazi bayenza njani class ye bid le nto ndibe ndifundisa apha le yanifundisa yokuqala ndafuma umsebenzi ile ebhathiske ngoku. Ndhawu leyi yi le ku endleni ka matshalatshala yo va na mfumelelo wa sita wo letela. Mufambisi wa doroba ra Johnny Floyd Brink u ri ku na xipano xo hlawuleka lexi nga sungula ku tirha ku lulamisa bridge ra Gondra M1 South leri nga onha hi ndzilo vhiki leri nga hundza. We've already concluded on procurement-related processes, and within the next 2 weeks or so, we should be able to open up Smith Street. But in terms of congestion, we are working closely with our team in JMPD to ensure the free flow of our traffic there and ensure that there's no congestion for our motorists. But with regard to City Power, it's a bit more technical, because you would have heard that we've indicated that there were about 3 circuits that were affected, and for each 3 of those circuits, you've got 3 of these particular cables that you see here on the side that we need to lay. So they've
They've placed a target on it around 20th of May, but we can indicate to you we are targeting to ensure that your Wits University, Parktown West and other surrounding areas to be switched on by tonight. So the teams have been working around the clock to ensure that we focus on those particular areas. Nawu lowuntshwa wa nhlawulo lowu nga sungula ku tirha lembe leri nga hundza wu ta ringetiwa ro sungula eka nhlawulo wa tin'hweti leti. Vayimela ku langwa lava tiyimelaka hi voxe va ta nyikiwa nkarhi wo phikizana eka nhlawulo wa tiko hinkwaro ni wa swifundzankulu. IEC yi hlamusele nawu lowu tanihi lowu nyikaka matimba eka vavhoti. Namuntlha SABC yi burisane na vaaki va Cape Town ku twa mavonelo ya vona hi nawu lowu. Nawu lowu a wu khumbi mafambiselo ya nhlawulo wa Afrika-Dzonga, kambe sweswi pfumelela vayimela ku langwa lava tiyimelaka hi voxe ku nghenisiwa endzeni ka nxaxamelo wa vayimela ku langwa hinkwavo. So it's not like, this is something new. All that is happening now is that citizens are able to have some say on who sits on each seat, whether it's the national or the regional seats. But as a whole, it doesn't change the system at all. And the only variation is that you have the introduction of independence, and that we now can have some say on who sits on which portion of the National Assembly. Switulu swa 400 ePalamende swi aviwe hi swa tiko hinkwaro ni swa swifundza. 200 ya swona i swa nxaxamelo wa tiko hinkwaro leswi ku nga mavandla ya tipolitiki ntsena lama nga phikizanelaka swona. Switulu swa 200 leswi nga sala i swa swifundza. Swi phikizaneriwa hi mavandla na vayimela ku langwa lava tiyimelaka hi voxe. Ku engeteriwa loku swi vula leswaku mphikizano wa nhlawulo lowu wu ta hisa swinene loko ku pimanisiwa ni nkarhi lowu nga hundza. Eka xiyindlwana xo vhotela, vavhoti va ta va na maphepha manharhu yo vhota lawa va nga ta endla xihambano xa vona eka wona. Ro sungula ku ta va mavandla hinkwawo lama phikizanaka etikweni hinkwaro. Ra vumbirhi phepha ra ku vhota ra xifundza laha mavandla ni lava tiyimelaka hi voxe va nga ta va eka rona, kasi ra vunharhu ri ta va ra Palamende ya swifundzankulu. Xivutiso i ku xana vavhoti va swi tiva leswi kumbe SABC eswitarateni ku vutisa vanhu mayelana na swona. We haven't been really informed as per newspapers. I don't think there's an article being carried in this week or last week for that matter. So no, I don't understand what's the difference there. I don't know anything about it. We know absolutely nothing about it. No, I have no idea about it and nothing that I was informed about. I think the communication is very not communicated to everyone, and we have people in our communities that have less information about that. But we do know the date of elections, but we have now no much information that we are aware of that. Actually, I have no idea. Silangteka. President Cyril Ramaphosa u hlamusele xipiko xa 30 wa malembe ya xidemokirasi tanihi lexi nga na ntiyiso ni ku komba matlhelo hinkwawo ya xiyimo xa tiko. President a simeka xipiko lexi rhangelaka hi ndzawulo ya vukunguhati ni ku veka tiko eka mapfhumba ya mfumo ehansi ka hofisi ya president. Leri i tsalwa ra vuntlhanu hi mpfhuka xa 1994. Xiviko xi na 26 wa swibumabumele leswi mfumo wu faneleke ku swi landzelela ku fikelela swilaveko swa mfumo hi lembe ra 2030. Xiviko xi languta hi laha tiko ri nga fambisa xiswona hi mpfhuka xa 30 wa malembe lama nga hundza. Loko amukela xiviko, President Cyril Ramaphosa vula leswaku xiviko xi komba ntshovelo na swirhalanganyi leswi tiko ri nga hlangana na swona eka mfumo wa xidemokirasi. The story of 30 years of democracy contained in this report is an honest and critical appraisal. It presents both light and shade, both progress and challenges. It is very honest. It is a vital reference for anyone who wants to understand the last 30 years and for everyone who wants to look into our future. It is our hope and expectation that this report. President Ramaphosa wa amukela leswaku eka mamiliyoni ya maAfrika-Dzonga mihandzu ya xidemokirasi a yi se vonaka naswona u ta yisa emahlweni u antswisa xiyimo lexi. A transformed South Africa, a South Africa that leaves no one behind. The story of 30 years of democracy contained in this report is an
honest and critical appraisal. It presents both light and shade, both progress and challenges. Kambe wa kaneta leswaku Afrika-Dzonga I tiko leri nga tsandzeka kumbe ri karhi ku ngomela. Lava phosa u ri mfumo wa Afrika-Dzonga wu seketeriwa hi phuphu ya xidemokirasi ku nga vumbiwa bya tiko. Loko tiko ri karhi ri tlangela 30 wa malembe ya xidemokirasi, vaaki va karhi ku tilulamisela ku ya vhota ra vonkombo hi mpfhuka ya masungulo ya xidemokirasi. Hi herisa sweswo ya namuntlha na ya vhiki leri kasi Vukosi Mathonsi wa landzela na maxelo hi khensa vulanguteri bya n'wina ri perile. riperile alansini leswaku maxelo yana namuntlha hi khomele yini ku ta khanonseriwa mimoya leyi nga ta va yi ri kona loko hi langusa kona kwalaha Western and Northern Cape laha nga ta khanonseriwa moya wo titimelanyana lowu nga ta va kha wu nghenelela kusuka kona kwalaha va Western Cape kambe ta khanonseriwa ku ya fika nakona kwalaha KwaZulu-Natal laha nga ta kha ku languteriwe ku va ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona eka siku ra mundzuku kona eka siku ra mundzuku nakona maxelo ta kha ya ya mahlweni ku ta khanonseriwa rintshwa loko hi langusa kona kwalaha va Upington a xifundzeninkulu xa le Northern Cape ku ya fika kona kwalaha Eastern Cape na tindhawu tin'wana ta kona kwalaha a Western Cape laha nga ta khanonseriwa moya wo titimela lowu nga ta kha wu nghenelela kambe na rintshwa nga ta va ri khara ya emahlweni kona xifundzeninkulu xa le Gauteng Pretoria ta khanonseriwa maxelo yo hisa xikan'we na kona kwalaha Johannesburg Bronkhorstspruit na yona maxelo ta khanonseriwa ku hisa eka siku ra mundzuku kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo ku hisa loko hi langusa Lephalale xikan'we na kona kwalaha Thabazimbi Vilavila ta khanonseriwa maxelo yo saseka kambe ta khanonseriwa ku hisa loko hi langusa kona kwalaha Giyani ka Maphata maxelo ta khanonseriwa ku hisa swinene xikan'we na kona kwalaha Thondo maxelo ta khanonseriwa ku hisa eka siku ra mundzuku kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga Skukuza ta khanonseriwa maxelo yo hisa swinene xikan'we na kona kwalaha va Mbombela laha maxelo nga ta khanonseriwa ku saseka emalahleni na yona ta khanonseriwa maxelo yo saseka swinene eka siku ra mundzuku laha nga ta khanonseriwa kona kwalaha ka 25 wa degree kambe xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku hisa va Ladysmith xikan'we na kona kwalaha va Vryheid Kokstad ta khanonseriwa maxelo yo saseka hi nga rivali na kona kwalaha Durban ku ta khanonseriwa maxelo yo saseka na kona eka siku ra mundzuku kona xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku ri na maxelo yo saseka loko hi langusa Graaff-Reinet William Moyo ta khanonseriwa maxelo yo hisa kona kwalaha ka 25 wa degree kambe Mthatha yi ta khanonseriwa ku hisa swinene Komani na yona ta khanonseriwa maxelo yo hisa kona kwalaha ka 25 eka siku ra mundzuku kona a Western Cape maxelo ta khanonseriwa ku saseka loko hi langusa kona kwalaha va Vredendal leyi nga ta khanonseriwa kona kwalaha ka 26 wa degree kambe ta khanonseriwa maxelo yo saseka loko hi langusa maxelo la hansi lawa nga ta khanonseriwa maxelo yo titimelanyana kona kwalaha ka 18 kambe kona kwalaha va Beaufort West maxelo ta khanonseriwa ku saseka kona kwalaha ka 28 wa degree kambe xifundzeninkulu xa le Northern Cape Springbok ta khanonseriwa maxelo yo saseka loko hi langusa kona kwalaha ka 27 xikan'we na kona kwalaha Calvinia Sutherland ta khanonseriwa maxelo la hansi na yona ku ta khanonseriwa maxelo yo saseka loko hi langusa na kona kwalaha xifundzeninkulu xa le Free State laha nga ta khanonseriwa maxelo yo hisa na kona loko hi langusa kona kwalaha Bufferville xikan'we na kona kwalaha va Bloemfontein maxelo ta khanonseriwa ku saseka ku ta khanonseriwa ku hisa loko hi langusa na kona kwalaha Sasolburg leyi nga ta khanonseriwa kona kwalaha ka 27 wa degree kambe xifundzeninkulu xa le Northwest ku ta khanonseriwa maxelo yo hisa loko hi langusa kona kwalaha va Tosca xikan'we na kona kwalaha va Vryburg Taung yi ta khanonseriwa maxelo yo hisa na yona ku hisa xikan'we loko hi langusa kona kwalaha Mahikeng ku languteriwa maxelo yo saseka loko hi langusa na kona kwalaha va Klerksdorp laha nga ta khanonseriwa maxelo yo saseka kona kwalaha ka 30 wa degree hi swona se mi khomele swona eka maxelo riperile.